Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ifite imbaraga. Mwuzane uno muhungu hano w'ibisatsi nk'iby'abasazi Mana, umweze kandi umutunganye. Iki gisatsi Mana umushe myumvira wagiharure asigane akaurudine. Gisatsi niba ku itariki ya mbere z'ukwa mbere itangira umwaka. None iri gasoza umwaka ku itariki 25 z'ukwa 12. Nibyo. Ndongeye ndabashuje mwe mudukurikiranye kuri kamera za Beza Media TV ndetse cyane by'umwihariko abamaze gukora subscribe, tunabasaba gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo nabo babashe kubona ibyishimo bibera ku Beza Media TV. So nkuko mubona rero abantu turi kumwana imbere ntago ari ubwa mbere mubabonye, bose ni abahanzi murabazi. Turaza kuba umwanya rero bagira ikintu bababwira banabibwire muri make. So umwanya ni uwanyu, kadere kuri wowe. Barahanze amazina ni Black Sheriff. Kabisa ndi umuhanzi wakamejeje. Umuhanzi wakamejeje kabisa. Dukomeze nawe hepfo. Amazina ni yandi Iske. Nayo ngaye. Nawe barakuzura umuhanzi. So rero ubushize ubundi wowe no murokore. Ubushize nakoze interview ndi kumwe n'umuntu nereka abantu ko umuntu atagira intoki 10 agira 11, ariko benshi baranukaguye barambwira ati wapi byo nibiki buri kuvuga ngo umuntu agira intoki 11 gute kandi tubizi ko ari 10. We mwebwe mubyumva ute ku giti cyanyu? Jewe ntago nagutuka bwo nagutera amabuye. Ufite intoki 11? Oya nawe nizo ufite mu mutwe wawe nyine ubumva ari 10, ariko ushize narabivuze bambwira nabi muri comment benda kunyicaye kuba ndabeshya. Ahubwo kuba baragusize Mana yanjye ndabyicuza. Yabaguhitana. Wowe ufite intoki 12, I mean na rumwe. Nutazinyereka kandi biraza kurangira uzibonye. Uretse abanza tubwire nawe uko abyumva. Je nkukubite mwita igiki? Ntabwo nabona ikintu nakwita, gusa ngiye mfite intoki 10. Nasaza. Ni 10. Ubwo ndi umusaza. Warasodo uri kubura. Zana nkufashe mikoro. Mwese muzamura ibiganza byanyu mugire gutyo. Mwese ndabiberekereho kugira ngo mutavuga ngo ni maji. Mugire gutya mwereka ari. Mufite intoki zingana? 10. Okay, twajya nagira umuntu bizanamo filozofi nyinshi. Twagiye tugiye guhera hehe? Hejuru. Oya mwese kandi turabikora rimwe. Tugiye guhera ku mubare hejuru tumanuka gake gake. Nzajya ndukoraho uvuge nyine umare urutoki rwawe rwa nyuma. Twagiye. Wowe 10. Kugomeza uruzenga gutya we ruzenga. Nawe. Uro. 10. Urunguru rambona. Aha, wowe 9. Mukomeze sha. 9. Si 9. 8. Wowe 8. urunguru ko rambona. Si 8. Twagiye. Ariko ni 7. Nawe 7. Twagiye 6. Nawe igupfunyikamo. Ubundi ngiye mbaranze n'ibintu bimvunira ubusa bintera ubunebwe. Aka kaboko kagiye intoki 6 gute kandi ufite intoki 10. Nufatize 6 zanu gateranye 5 za hano ziraziwe zingahe? 11 mu Giswahili bari kugivuga wowe. 11. Ngano no yamabuye yanyu mwavugaga mu yatoragure mu yantere ndahari niba mwumva mba mbeshya. Cyanze muri twese ntawe udafite icyaha. Kubera iki? Niyo mpamvu ntafatiwe ngo ndi gutera. Nawe udafite icyaha? Ntawe udafite icyaha. Icyaha ninde ugifite? Njye nta cyaha mfite. Njye nabasoma. Ntabwo adusobanuriye kare. Kandi mbibabwiye kare. Ubitubwiye aka kanya. Wowe bimeze bite? Wowe urabyumva tujyakurenza. Ntabyo numvamo. Nyine nawe reka tureka izo ufite. Nanjye ne. Gira gutya. Kangaho ubu? 10. 10. Oya sha. Kandi ari intoki 10. Tapu. Tapiki wati. Akaga kari ngakora uravuga 9. Kandi mfite intoki 10. Ubwo hano nangize 9. Ahubwo se waritse tugahera ku murongo. Duhere kuri 1 tujya ku 10. Kandi ngiye buri ari ubufilozofi bwanjye nivumbure. Shaka kuza kunshyira. Buriya nyine hari ibintu byinshi umuntu abazi nayo marinette nahindura igipapuro ugakora ugasanga nyine ni igipapuro. Birashoboka. So rero ngiye nshaka kubabaza ikibazo uko muri hano muri babiri. Nyegerane neza kugira ngo mbashe kubitegereza neza. Aha, ukwezi kugizwe n'ibyumweru bingahe?
bine. ukwezi kugizwe n'iminsi ingahe? 31. Nawe vuga, zamura mikoro kugira tubashe kumvikana mwese. Ni 31. Eh, Ariko mirongo- no kujya 29. Enye. Ni. Nawe tubwire. iminsi ni 30, hari no kugira 31, hari no kugira 28 cyangwa 29. Okay, none reka uko kwezi ariko kwagira 28 cyangwa 29 no kwa 30 na 31 kose kuza gufite ibyumweru bine. Hari ukurenzaho iminsi. Ukwezi kurenza ibyo bintu ntabwo tubizi ariko. Ubwo ngubwo hari hamwe ukwezi kuba kuzuye nko kwa gatanu. Kuri gukundira ku cyumweru. Oya banza wumve, njye ikibazo ndimo kubaza hano ngaho. No kubera iki niba ukwezi kugizwe n'ibyumweru bine? Njye nibyo nzi. Kandi ibyumweru bine bihura n'iminsi ingahe? 30. Ibyumweru bine bihura n'iminsi 30. Oya? Ibyumweru bine ubundi turamutse tubibaza ibyumweru bine. Bafite iminsi 28. Iminsi 28. So iminsi none se ikibazo ngiye mfite ni ngo iyo wenda iyo minsi yabaye nka 30 cyangwa 31 biba byagenze bite, nicyo nshaka ko munsobanurira. Dore muri abajene musa nk'abantu bize. Turasa nk'abo. Njyewe uzi ukuntu ndi kubyumva. Ukuntu ndimo kubyumva nyine hari iminsi baba bongeyemo. Bayisodekamo ku ngufu. Iyi bagenda bayisodekamo bikarangira ihise igira 31. Kuvuga ngo ukuntu bigenda ubwo ngubwo ntabwo ibyumweru tuba tukibara icyumweru kiva kwa mbere kikagera kwa nyuma zaba ari ubwo ngubwo duhita tubara tukarenza ku cyumweru tukageza nko kwa gatatu. Ubwo icyo saba ari icyumweru kiba cyarenze. Tuba twarengeje. Tuba twatangiye ikindi. Tuba twacyongeje indi minsi. Okay, noneho mureke nongere mbaze akandi kabazo. Ubundi ari Noheli na Pasika habanza iki? Habanza Pasika. Wowe Habanza Pasika. Pasika itwibutsa iki? Hagati y'izuka n'ivuka ryande rya Yesu hajya. Wewe wasenze dusobanurira ibintu muri hagati yayo nawe. Pasika isobanuye ipfa itwibutsa urupfu rwa Yesu. None wamwambwe ngo abanza Pasika. None ndakubaza Yesu yavutse mbere, yapfuye mbere yuko azuka kuko yavutse ari kuri Noheli. Ubanza yarapfuye, yaravutse avuka ageze mu kwa 12. Noneho abaho bita byikubita mu wundi mwaka avuka apfa mu kwa 4. Nese Yesu yamaze umwaka umwe ku isi, ngo utangiye gucanga umuyobozi. Ni ukuvuga ngo byagenze. Yesu yaravutse Noheli yavutse kuri Noheli. Noheli ba mu kwa 12. Mu kwa 12. Yavutse mu kwa 12. Hebyo apfa mu kwa 4. Ubwo yaramaze imyaka ingahe ku isi? Imyaka? Cyangwa amezi. Umuntu yaracyari mu myaka, umuntu yaracyari mu mezi. Amezi. Yesu ushatse kuvuga ko nta n'umwaka yarinze apfa ataragira n'umwaka, yahise apfa. Tubaze ChatGPT. Ubwo mwese byanze byawe. Ariko ndabyibutse. Yesu yaravutse avuka kuri Noheli. Noneho hacamo imyaka myinshi, amaze kugira nk'imyaka wenda nka 30. Apfa ari mu kwa 4. Ariko zikari byose byora. Kandi Pasika ari ibanza kandi twibutse ipfa rya Yesu. Mwatubwiye kuko Pasika ubundi se mbere kera. Pasika ubundi yatangiye ryari? Yatangiye nyuma yuko Yesu avutse. Apana we. Pasika yatangiye mbere yuko nyuma yuko Yesu apfuye. Nibwo Pasika yabayeho. Sabyita Pasika atavuga ati ni ipfa rya Yesu. Yesu umunsi yapfiyeho bose bavuga ati Pasika. ngo mwagihuriye hariko. Ego ko mana, none se tutari imanga. Ngego ko muri n'abahanzi. Noheli na Bonani habanza iki? Habanza Bonani. Kubera iki uvuze ko habanza? Wowe habanza iki nako? Habanza Bonani. Kubera iki mumbwiye ko habanza Bonani? Bonani iba mu kwa kangahe? Kwa 12 na Noheli ka mu kwa 12. Kwezi yararimwe. Tubwiye. Oya, Bonani ba ku itariki ya mbere z'ukwa mbere itangira umwaka.
noneho noheli igasoza umwaka ku itariki 25 z'ukwa 12. Nibyo dore uko kimeze. kirasha Ntacyo natakwa. Rero gute mbwira ngo kuri 30 borane ibimeze uko turya n'inyama. nibwo turya inyama mu rugo. Ubwonko bwe turi inyama mu rugo mitamenya ko ari kuri bonane. Ubwo buri gihe iwanyu muri inyama biba ari kuri Kandi bonane. tuzirya kuri bonane gusa. Muzirya rero ubwo ku itariki ya mbere. Ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Ku itariki ya mbere z'ukwa mbere nibwo ndabyibuka neza njya kuzigura kuri tarani. ikigaragara cy'iwanyu rero mwizihiza igihe cy'ukwezi. Uravuze ngo tubyina mbere y'umuziki. Tayari. So murarenza. Ndakeka muri mwese rero kera mukiri bato nta muntu utarakinnye iby'abana. Sibyo? Yego. Nawe warabikinnye? Wapi. Nabyo abana bakinnye. Wapi. Kambazo wabikinnye ntacyo. Kera ugikina iby'abana wigeze gukora ubukwe? Narakoze ubukwe. Ukiri umwana. Ibaze. Ase ubu ngubu ufite imyaka? Ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Aho ngubu uko ndeba urabona afite ingahe? Ngeze ndeba araguza nakubaza ibintu ndeba. Hari igihe urebera mu kihagararo. Akareke gihagarara sinakirana ngo mbishobore. Ufite imyaka ingahe wowe? 20. Ariko wakoze ubukwe. Nakoze ubukwe. Kera ukiri mutoya mu by'abana. Twari turi gukina iby'abana. None ugize veni utarashaka. Ntabwo ndashaka. Nese ubu wakoraga ubukwe na Jean Claude ukumva wamucika. Muri abana urabizi wakoze ubukwe ubu ngubu uri Marie. Kandi utegereje undi mugabo. Untegereje wa kabiri. Cyangwa ushaka Jean Claude. Akunda wizihiza Saint Valentin. Reka ntabwo njya nyizihiza. Wizihiza gute se utazi aho Jean Claude ari? Tukomeze. Ase ufite sheri? Yego ndamufite. Jean Claude se? No wasunyamo Jean Claude. Uwo mwakoze ubukwe kera mukiri bato? Iyo twakoze ubukwe tukiri bato niwe tukiri. Na n'ubu? Na n'ubu. Rukundo shangu rwa Romeo na Juliet. Nirwongere kabisa. Ahubwo ubu se nimujya gushaka nuzambwira ati dukore mariage dukore ubukwe. Tuzongera dukore bwa kabiri. Muzongera mukore ubundi bukwe. So ndumva ibyanya ari bitangaza uyu ngo ntabwo yakinnye iby'abana ngo ni umusore. So wigize ukina saye? Narayikinnye nayo. Claude yajyaga kwishuka mugenda inyuma. Aho yakatakataga hose nanjye nabaga ndi inyuma yiwe. Aho yihishe nanjye akaba ariho njye. Mukaba muganira. Tukabikina tuganira. Ariko nigeze kumva bavuga ngo ukunda ibintu by'Imana cyane ngo urasenga cyane. Tayari. N'umuhanzi w'indirimbo z'Imana. Genda ashaka kunsengera mpaka ndize. Kuma examen. Pfukama. Ahubwo so wapfukama. Ari ngiye mfukama. Kibazo nibagiye Bibiliya. Aya nari. Bibiliya se niriza abantu. Iyo mfite Bibiliya nyine ndushaho kuba namuriza cyane. Ariko ubu ngubu ntayifite. Kumuriza byagorana. Okay, nari bigorana mpaka ndize. Gendizwa n'ubusa. Pfukama ngiye ngusengere nanjye ndabariza. Oya we ntabwo uri umusenzi. Ntabwo uzi gusenga. Umuntu ufite umusatsi ungana gutyo uri kumva wamuriza bigakunda. Uko nguko uyu ntabwo yarira ntabwo byakunda ariko nawe ntabwo warira. Nese umusatsi uri mu maso. Oya uri mu kanwa. Okay, gansengera numve ndafashijwe ku buryo ndahita nimva mwavuga ni njyewe cyo kwandika indirimbo y'Imana. Oya mu Mana ntabwo habamo guhatana. Tubikora gake gake. Gansengera ngenda bigusabye. Uwaza gusengera utaha. Reka nshaka ubu ngubu bakurize. Hapana mpaka ndize. Nsengere gusa. Twagiye ibyo ndajya nkubwira urajya ukora. Twagiye ku izina. Ku izina. Gusa ndakora iki? Urakora gutya ikimenyetso cy'umusaraba. Yego. Dawe uri mu ijoro. Ngiye kuvuga usubiremo. Yego. Dawe uri mu ijoro. Dawe uri mu ijoro. Izina ryawe ryubahwe. Izina ryawe ryubahwe. Ngoma yawe yegere hose. Ngoma yawe yegere hose. Icyo ushaka mu isi. Icyo ushaka mu isi. Gikorwe nko mu ijoro. Gikorwe nko mu ijoro. Amen. Amen. Kora ikimenyetso cy'umusaraba none. Tayari birarangiye. Hajya usenga muba. Nigeze kubona kuri channel wa posting indirimbo ya cyayo hajya buriya ziriya bari ziki. Gospel. Yes, gospel. Usenga muba Katolika kabiririmba gospel. Ndi umukatolika ariko ngiye gospel ndayikunda. Azigwaye akonaye. Aranyibikiriye. Anye nifuzaga kugusengera ariko ndabona amasaha ari kugenda wanze ko nanagusengera. Wapfukama.
ntari bigerayo mu byohero byawe mukozi w'Imana. Uyu mukobwa wasizwe amavuta araza kumfasha tugushyira imbere y'Imana. Haleluya. N'ibi matera uramfasha tumusengere. Mana iri mu ijuru, Mana y'Isaka na Yakobo. Mana iri mu ijuru, mwana umukize. Buretse ariko ninjye ugiye gusengera uwo ngo afite ibintu byiwe jya hasi muri kunyura mu mavuta, muri kunyura mu mavuta jyayo. Mana y'Isaka na Yakobo, Mana ifite imbaraga, mwuzane uno muhungu hano w'ibisatsi nk'iby'abasazi, Mana umweze kandi umutunganye. Iki gisatsi Mana umushyire imyumvire wagiharure asigane y'akaorudineri n'izina rya Yesu Kristo. Mana n'uyu mukobwa uri kuri inshinge z'abadayimoni n'izina rya Yesu. Ndagira ngo mbamenyeshe ngo umuntu wabantumye mubwiye ko mwambuze muri kunsengera. Ni Imana ntese nutubwiye ngo tugusengere. Nje oya nandi kukwibutsa. Mureke dusoze ikiganiro. So mwakoze gukurikira ikiganiro cyacu cyo Kweza Media TV. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.